Karcinom dojke je najučestalija zloćudna bolest kod žena i nažalost odnosi najviše života kod žene. Postoje brojni faktori rizika koji mogu doprinijeti razvoju karcinoma dojke i mi ih možemo svrstati oni koji su visoko rizični ili oni koji su nešto manje rizični. Isto tako mogu biti popravljivi ili nepopravljivi, da tako kažem, a vodeći faktor rizika za nastanak karcinoma dojke je u stvari dob žene. I prema statističkim modelima vidi se da je u dobi od 50 i 60 godina najveća učestalost, odnosno najveći broj žena oboli od karcinoma dojke, a to je upravo ono vrijeme pred menopauzu, menopauza i postmenopauza. Nažalost, ovo je nepromjenjivi faktor rizika jer mi ne možemo zaustaviti starenje. Ukoliko je žena već liječena zbog karcinoma dojke, onda ona ima daleko veći rizik da dobije karcinom dojke i u drugoj dojci da dobije karcinom. Postoje još porodične pozitivne anamneze, kada u jednoj porodici je učestalija pojava karcinoma i to također je rizik za nastanak karcinoma dojke. Neka stanja unutar samog žljezdanog tkiva dojke su direktno podloga za nastanak karcinoma, kao što je to hiperplazija sa atipijom, neke proliferativne bolesti sa također hiperplastičnom atipijom ili in situ karcinomi. I ovdje struka mora odreagovati, odnosno poduzeti određene korake u tretmanu da bi se spriječio nastanak samog karcinoma. Ukoliko se mlada osoba u adolescenciji zrači, a to se obično dogodi zbog toga što oboli od Hodgkinove bolesti, onda je kod žene dojka direktno u snopu zračenja jer se ta zrači gornji dio tijela. A istovremeno je dojka u tom periodu u procesu još uvijek razvoja. A svaka ćelija koja se razvija, raste ili razmnožava je daleko više podložna da bude oštećena i onda poslije nekih 15 do 20 godina te žene mogu da također obole od karcinoma dojke. Ukoliko mlada žena dobije prvu menstruaciju prije 12. ili 11. godine, mi to zovemo menarha, i dosta dugo ima menstrualne cikluse i u menopauzu uđe kasno, poslije 55. godine, to je također rizik iz razloga što je jedan dug reproduktivni period u kome se dojke stalno mijenjaju. Sve žene znaju da se dojka pred menstrualni ciklus mijenja, da postaje napetija, bolnija, poslije menstrualnog ciklusa da to prolazi i sve te promjene mogu izazvati grešku u nekoj ćeliji unutar samog žljezdanog tkiva parenhima. Ako se u tom momentu dogodi recimo i neki pad imuniteta, primjera radi zbog stresa koji je također faktor rizika, ili ako je žena bolesna zbog neke druge bolesti, pa je došlo do slabljenja imuniteta, onda naš imunni sistem neće prepoznati tu pogrešnu, da tako je nazovem, ćeliju i neće uvesti u programiranu smrt ili apoptozu, što inače svakodnevno se događa u našem organizmu, ali ako nam je uredan imunni sistem, on prepoznaje te pogrešne ili ćelije koje su nenormalne i uvede ih u programiranu smrt i tako nas brani, praktično naš organizam brani od različitih vrsta bolesti. Također imamo i neke spoljašnje faktore rizika koji se označavaju kao stil života, način ishrane, fizičke aktivnosti, a također pušenje i alkohol. Oko 65% karcinoma su sporadični karcinomi, što znači da uobičajeno u porodici kod žene koja je obolila nema ni bliskih, a ni rođaka u prvom i drugom koljenu koji su recimo imali karcinom dojke ili čak i neki drugi karcinom. 15 do 20% karcinoma su takozvani porodični ili familijarni karcinomi, gdje se u porodici češće javljaju oboljeli od karcinoma dojke i to najčešće u prvom i u drugom koljenu imamo oboljeli od karcinoma dojke i najčešće se taj karcinom manifestuje kod mlađih žena. On je vrlo često povezan sa nekim drugim karcinomima, kao što su recimo karcinom jajnika, karcinom
debelog crijeva, karcinom uterusa i neki rijetki tumori, ređi tumori kao što su tumor mozga, sarkom, leukemija i to je u sklopu jednog sindroma, a taj sindrom je opet povezan sa jednom mutacijom, to jest nenormalnom promjenom u jednom genu koji se naziva P53. I najmanje učestao karcinom, zastupljen sa svega 5 do 10%, je nasljedni karcinom koji se nasljeđuje od roditelja i prenosi dalje kroz potomstvo, a karakterisan je time što postoji promjena, koju mi naravno zovemo mutacija, na BRCA1 i BRCA2 genima. Tada žena ima preko 86% šansu da oboli od karcinoma dojke, a ukoliko postoji mutacija jednog i drugog gena, vjerovatnoća da će dobiti karcinom tokom života je preko 95 ili 96%. I zato je vrlo važno da se u slučaju kada u porodici imamo da u vertikalnoj liniji, primjera radi majka, baka, kćerka, oboli od karcinoma dojke, da se kod zdravih osoba sprovede genetsko prvo testiranje i na osnovu toga da se upute na genetsko savjetovanje, a potom da se upute na genetsko testiranje, da se vidi da li je osoba nosilac BRCA1 i BRCA2 mutacije. Postoje različiti onda modeli kako ćemo pratiti te žene. One zahtijevaju svakako češći nadzor, češće dijagnostičke procedure. Ako govorimo o karcinomu dojke, onda će raditi redovne samopreglede, kliničke preglede, ultrazvuk dojki. Ako su mlađe žene, njima je povoljnije da urade magnet dojke jer su njihove dojke jako guste i sama mamografija ne može puno uočiti na snimku, a kod starijih žena, pošto su dojke nešto manje guste, više su lipomatozne, masne, onda mamografija ima prednost nad ostalim metodama. Znači, ove žene trebaju da se češće kontrolišu, a zavisno od toga kakve su mutacije, koliko je prodornost tog gena u jednoj porodici, imamo mogućnosti da se rade i profilaktičke supkutane mastektomije, odstranjenje žljezdanog tkiva dojke sa rekonstrukcijom. Također te žene moraju redovno pratiti i ginekološke preglede raditi jer su ti geni vezani za pojavu karcinoma jajnika. Ja sam već u početku rekla da postoje neki faktori rizika iz spoljašnje sredine koji mogu doprinijeti razvoju karcinoma dojke i oni su mnogobrojni, a ja ću se potruditi ovdje da iznesem bar oni koji su možda nešto većeg rizika nego uobičajeno. Prije svega naš stil življenja, sjedeći način življenja, fizička neaktivnost su faktori rizika. Ako tome još pridodamo konzumiranje većih količina, posebno crvenog mesa, uz veće količine masti životinjskog porijekla, što opet sve vodi ka gojaznosti, jasno je da je to ne samo faktor rizika za nastanak karcinoma dojke, nego je to faktor rizika i za razne druge karcinome. Zatim, ono što uvijek potenciramo, ja naravno nisam odmah to rekla kao prvo, jer vrlo često se oni koji puše znaju naljuti na to i reći pa taj i taj je pušio, a nije dobio karcinom. Da, ali pušenje je definitivno, kao i konzumiranje većih količina alkohola, faktor rizika za nastanak brojnih karcinoma. Ne samo karcinoma pluća, za što je itekako dobro vezan, ali postoji tipovi karcinoma pluća koji nisu vezani za pušenje, naravno, ali pušenje je zaista faktor rizika za brojne karcinome, pa i za karcinom dojke. Zatim, konzumiranje hrane koja ne sadrži dovoljne količine vlakana, voća, povrća, odnosno vitamina. Neki od vitamina se optužuju da mogu biti faktor rizika za nastanak karcinoma, odnosno nedostatak vitamina, kao što su recimo vitamin A, vitamin C, E, koji su u stvari zaštitni, kao što je recimo i dojenje zaštitni faktor za dojku.
Također mogu biti faktori rizika. Nerađanje ili kasno rađanje poslije 30. i 35. godine života, nedojenje su sve faktori rizika, što onda implicira da rano rađanje i veći broj poroda i dojenje mogu biti zaštitni faktor za karcinom dojke, da ne govorimo samo o rizičnim faktorima. Također, upotreba velikih količina mesa svakodnevno, a danas je to jednostavno postao stil življenja. A u suštini bi trebali konzumirati jednom ili dva put meso tokom sedmice i da bude zastupljeno itekako bijelo meso. I sa što manjom količinom masti životinjskog porijekla s jedne strane, a da bude u ishrani dosta voća i povrća, onih namirnica koje imaju vlakna, jer je to u stvari faktor zaštite za nastanak karcinoma. Hemikalije različite od kojih se jednostavno ne možemo odvojiti, koji su s nama u svakodnevnom životu prisutni kao i pesticidi. A ukoliko poljoprivrednik ili stočar želi da ima voćar želi da imaju veći prinos, oni svakako moraju nekoliko puta tokom godine da prska i žitarice i voće i povrće, a neminovno mi sa unosom te hrane unosimo i pesticide. Kada su u pitanju životinje, one se na farmama vakcinišu, daju se antibiotici i druge supstance, a onda sa konzumiranjem te hrane mi to unosimo sebi u organizam, što opet može biti nešto što će pokrenuti neke neželjene procese unutar jedne ćelije. Međutim, da me neko pogrešno ne shvati, ukoliko se ispoštuje period karencije, a to je onaj period u danima koji je potreban da se ta supstanca, lijek, antibiotik, bilo šta izluči iz organizma životinje, peradi i sl., onda taj rizik je zaista praktično daleko manji. Opet napominjem da meso treba biti ograničeno u svakodnevnoj ishrani. Rekla sam stres koji je vrlo važan jer on praktično smanjuje imunni sistem. I kako izbjeći stres, to je vrlo teško. Čak i velika radost je na neki način stres, a ne možemo ga izbjeći. Već sam napomenula da kod nasljednog karcinoma dojke postoje promjene takozvane mutacije u BRCA1 i BRCA2 genu, koje su direktno praktično ogroman rizik za pojavu karcinoma dojke. Također, postoje još neki drugi geni koji mogu biti izmijenjeni, mutirani. Mi imamo nekoliko vrsta mutacija, pa neki geni su amplificirani, dovodi do amplifikacije, kao što je recimo HER2 gen, koji onda dovodi do povećanog broja receptora za HER2 na površini tumorske ćelije. Tih receptora i normalne ćelije imaju, ali u malom broju. Ali kod tumorskih ćelija je to ogroman broj i to njemu, u stvari, tumorskoj ćeliji pomaže da se ona što brže razmnožava i da metastazira. To je znači ta mutacija i koju možemo i danas testovima da otkrijemo. Zatim postoje mutacije u PIK3CA genu, koje također su bitne kod hormonski ovisnog karcinoma dojke i istražuju se i brojne druge mutacije, a to se radi putem sekvencioniranja sljedeće generacije ili NGS-a, to je FMI, gdje u stvari ne tražimo konkretno mutaciju na jednom genu kao što kad tražimo dijagnostikujemo BRCA1 ili HER2 mutaciju, nego pravi se čitav panel preko 324 gena i onda se izdvajaju oni koji su mutirani. Zašto je sve ovo bitno? To je važno jer su za sve te mutacije i promjene dizajnirani lijekovi. I ti lijekovi onda poboljšavaju naše ishode liječenja, čak udvostručuju dosadašnje mogućnosti liječenja ukoliko se ti lijekovi adekvatno primjenjuju. Tu postoji još i mutacija na estrogenim receptorima, postoje različite promjene u takozvanim signalnim putevima, kao što je AKT, mTOR signalni put, CDK4/6 signalni put, koji također doprinosi ukoliko su
previše izraženi, da tako kažem, doprinose razvoju tumorske ćelije. A i za tako je nešto dizajnirani su lijekovi i sa tim lijekovima daleko više možemo postići i poboljšati ishod liječenja. Kod nas u onkologiji postoji jedna izreka. Rak je izlječiv ako se rano otkrije. I vrlo važno je podizati svijest stanovništva, prije svega žena, jer žene najviše obolijevaju od karcinoma dojke. Kod muškaraca se može također javiti, ali taj odnos je 1:, odnosno 100 žena na 100 oboljelih žena oboli 1 muškarac. Znači, vrlo važno je rano otkriti karcinom. Ono što u svijetu postoji, to su takozvani screening programi, gdje screening znači probir među zdravim ženama, da se pronađe u dojci na vrijeme ako postoji neka promjena koja je još uvijek mala, a kada je mala onda su šanse za izlječenje skoro u potpunosti moguće. Osim tih screeninga, mi trebamo podići svijest kod žena da one trebaju da se odazovu na screening, da odu, jer je to u njihovu korist da se redovno rade pregledi, mamografski, jer se na taj način može nešto rano otkriti. Za sada je mamografija još uvijek zlatni standard za screening, premda neke bogate zemlje potrebljavaju magnetnu rezonancu, ali svjesni činjenice da najveći broj zemalja u svijetu ne može obezbijediti magnetnu rezonancu za preglede. To možemo rezervisati kada smo recimo pričali o nasljednom karcinomu i porodičnom, da obezbijedimo magnetnu rezonancu, snimanje dojke putem magnetne rezonance za mlađe žene i one koji imaju visok rizik da obole od karcinoma dojke, ali to u osnovi nije screening. Zatim mi moramo učiti žene samo pregledu, da same nauče pregledati svoje dojke. Trebaju biti odgovorne da redovno odlaze na kontrole, da kod svog porodičnog ljekara odu na kontrolu da im uradi pregled i palpaciju dojke. Ono što je posebno bitno da napomenem, često žene se uplaše kad nešto napipaju u dojkama, ali treba reći da sve što napipaju najčešće nije karcinom, ali da će samo nakon određenih pretraga se to moći odbaciti ili potvrditi. Ljekari. Bilo da se radi o ljekarima, radiolozima koji rade dijagnostičke pretrage, hiruzima, patolozima i nadasve onkolozima, su ljudi koji najviše znaju o ovoj bolesti, a isto tako i srednji medicinski kadar, medicinske sestre i medicinski tehničari su involvirani u ovu patologiju i dobro je poznaju. I svi mi zajedno kao medicinski stručnjaci možemo pomagati udruženjima pacijenata, u ovom slučaju udruženjima žena koje su oboljele od karcinoma dojke i koje su se liječile i izliječile od ove bolesti sa svojim stručnim savjetima. Ti savjeti mogu pomoći recimo u dizajniranju promotivnog materijala, letaka, pamfleta, da oni budu stručno napravljeni, onako kako to predlažu smjernice, ali isto tako možemo im pomoći u dizajniranju predavanja koje se onda praktično ta udruženja sprovode u različitim sferama našeg života, recimo u školama, na fakultetima, u radnim organizacijama, u mjesnim zajednicama, posebno recimo u ruralnim sredinama, u mjesnim zajednicama gdje se onda mogu i medicinske sestre i ljekari zajedno sa članicama tog udruženja držati određena predavanja, a također i odgovarati na brojna pitanja žena koje prisustvuju tome. Također udruženja prave akcije, najčešće na trgovima u gradovima, kada se obilježava Dan borbe protiv karcinoma dojke, tad struka i treba, a i to radi, podržava
njihov rad, pojavljuje se zajedno sa njima, dijele se leci, pamfleti stanovništvu, odnosno prolaznicima. Ja mogu reći da prije 20 godina je situacija bila sasvim drugačija. Kada bi nekome prišli i pružili taj letak i rekli da se radi o borbi protiv karcinoma dojke, uobičajeno najčešće su govorili joj bježi od mene, mani me to, plašili su se. Međutim, danas je situacija sasvim drugačija. Danas same žene, a i muškarci prilaze, raspituju se, uzimaju promotivni materijal i svakako da je to veliki pomak koji je učinjen na podizanju svijesti kod stanovništva o značaju ranog otkrivanja karcinoma. Iako sam ja sad rekla da je značajno podignuta svijest kod stanovništva o značaju ranog otkrivanja karcinoma u dojci, i danas možemo mi u svojim ordinacijama u stvari vidimo da nam dođu žene sa uznapredovalim fazama bolesti, pa čak nažalost i sa metastazama. Postoje različite zablude koje još uvijek vladaju. Najveći tabu koji je prisutan da je karcinom jednako smrt. Naravno da nije i da je karcinom moguće izliječiti. Ali kada postavimo pitanje pa trebali ste se ranije javiti, zašto niste? Pa kaže ovako, nije me boljelo. Ja mislim da je to možda prva i najveća zabluda koja je kod žena prisutna, nije me boljelo. U tim ranim fazama bolesti karcinom neće boljeti, karcinom dojke. Kad počne boljeti, onda je već dobro uznapredovao, pa možda već dao i metastaze. Druga zabluda je da vrlo često žene kažu pa mislili su da je to neka upala, da će to proći, da je stavljala obloge neke, da je uzimala primjera radi antibiotike i slično, ali vrijeme je prolazilo, a taj tumor je rastao. Treća od zabluda je da to često povežu sa nekim udarcem u dojku, što je moguće, i da kažu pa dobro, to je udarac, to što ja tu pipam je od tog udarca i tako prolazi vrijeme, ne dođu na pregled, a tumor i dalje raste u dojci. Zatim ima nešto što je u karakteru naših žena, da one druge probleme u porodici stavljaju na prvo mjesto. Često bude razlog nedolaska kod ljekara činjenica da je recimo neko u porodici bio bolestan, teško bolestan i da ga je trebala njegovati, primjera radi muža ili ne daj Bože dijete, i onda je sebe na neki način stavljala u drugi red važnosti, a taj tumor je i dalje rastao u dojci. Mislim da je u korijenu svega ovoga u suštini i strah. Strah od istine da to ipak jeste karcinom, a želja da žive u jednoj lažnoj nadi pa ipak to neće biti. I to su te neke zablude. Postoji još jedna zabluda kad već se otkrije tumor i po pravilu se radi prvo iglena biopsija, uzima se jedan mali uzorak bez ikakvog, praktično malo u lokalu, da se anestezije i dobijamo vrlo brzo potvrdu o kojoj vrsti tumora se radi. Onda kaže, pa nemoj da ga diram, možda će se više širiti. Međutim, tumor je i u tom momentu već otišao kroz cirkulaciju, odnosno tumorske ćelije su se već otišle u cirkulaciju. I naravno da hoće takva jedna procedura dovesti do odlaska tumorskih ćelija u cirkulaciju, ali se započinje za to liječenje. I mi započinjemo liječenje i naše liječenje onkološko ima najveći efekat kad su te tumorske ćelije pojedinačne, vrlo male grupice, jer ih onda možemo u potpunosti eradicirati, a kada one već obrazuju metastazu 1-2 cm, onda je i naša borba daleko teža. Postoje tvari koje se zovu fitoestrogeni, koje mi normalno tokom života unosimo u svoj organizam i njihova uloga može biti dvojaka, i zaštitna i ona druga. Postoje također situacije kada žene moraju uzimati hormone iz nekih razloga jer jednostavno ljekari im propišu određenu terapiju.
Ili recimo kada se uzima hormonska nadomjesna terapija koja se uzima u menopauzi, a to su upravo hormoni estrogena i progesterona, a tumori su u 70 i 75% u stvari hormonski ovisni. I oni praktično imaju žeđ za tim hormonima i ukoliko se unose takvi hormoni, onda oni mogu poboljšati, odnosno pogurati, da tako kažem, taj karcinom da dalje raste i napreduje. Postoji još jedna od mogućnosti kada je u pitanju i kontracepcija, ali ne želim da ovo pogrešno se shvati da je kontracepcija faktor rizika za nastanak karcinoma dojke, nego ukoliko se ona koristi preko 5-10 godina, a u svrhu da bi se odgodila prva trudnoća poslije 35. godine. Pa ako se na to nakalemi još i drugih faktora rizika o kojima smo već govorili, onda to može doprinijeti također razvoju karcinoma, ali opet napominjem da kratkotrajne upotrebe kontraceptivnih tableta nisu svakako faktor rizika za nastanak karcinoma, pogotovo to se koristi u nekim reproduktivnim dobima, za razliku recimo od hormonske nadomjesne terapije koja se koristi u menopauzi, ali i ta hormonska nadomjesna terapija danas ima sasvim jedno drugačije gledište. Kada je tek krenula nekih 70. godina prošlog vijeka, ona je bila prilično, da ja upotrijebim riječ, nezgrapna. To su bile visoke koncentracije estrogena u tim tabletama, a istovremeno su tada nekako krenuli screening program. I onda su se velik broj žena praktično otkrivao sa karcinomama za koje one još uvijek nisu ni znale da imaju u dojci. Međutim, zahvaljujući razvoju farmaceutske industrije, napretku tehnologije, današnja hormonska terapija koja je nadomjesna hormonska terapija koja se koristi u menopauzi je toliko sofisticirana, tako je napravljena ta podjela estrogena i progesterona u tabletama da one u stvari imitiraju normalan ciklus kod žena i da nakon završenih velikih meta-analiza, gdje se uključuje preko 15-20 hiljada žena iz različitih kliničkih studija koje su ispitivale pojavnost tumora u onoj grani žena koje uzimaju hormonsku nadomjesnu terapiju i oni koji ne uzimaju hormonsku nadomjesnu terapiju, tu je postojala brojčano razlika da je više tumora se pojavilo upravo u onoj grani koja je uzimala. Međutim, to nije moglo biti statistički značajno. Pa danas je stav ovakav, da dobro treba odvagati korist i štetnost od hormonske nadomjesne terapije i onda donijeti odluku da li ženi preporučiti ili ne. Što znači, ako žena ima u porodici pojavu porodičnog ili tog nasljednog karcinoma dojke, ako ima neke druge faktore rizika, svakako da onda ne bi trebali toj ženi preporučiti hormonsku nadomjesnu terapiju. Međutim, s druge strane, ta hormonska nadomjesna terapija je dobra zaštita za kardiološke bolesti, dobra zaštita za pojavu, da spriječi, uspori osteoporozu, prelome kuka, što je naročito aktuelno kod žena u menopauzi. Isto tako je prevencija i tumora debelog crijeva. I upravo u tome je poenta, da se odvaži šta je korist, benefit, a šta šteta i da se onda propiše. Zahvaljujući upravo tome što je veliki broj tumora hormonski ovisan, od 70. godina prošlog vijeka dizajnirani su lijekovi i prvi lijek je bio tamoksifen, zlatni standard koji je značajno pomjerio ishode liječenja. Potom su došla druga linija hormonske terapije, to su aromatazni inhibitori, i treća linija koja u stvari na neki način je estrogene receptore, da kažem, degradirala, ne znam kako bih to drugačije prevela, koji su značajno poboljšali liječenje, a pogotovo ako se daju u onom adjuvantnom settingu. Sad pitate se šta je adjuvantni setting? Pa adjuvantni setting je kada završimo liječenje, operisali smo tumor, ako je trebalo zračenje, završili smo zračenje, hemoterapiju i sad narednih 5 godina dajemo te tablete hormonske terapije. To je taj adjuvantni tretman kad praktično žena više nema karcinom, ali dajemo te lijekove da bi što dalje odgodili
relaz bolesti, odnosno da se uopšte ne dogodi i to je poenta adjuvantnog liječenja. U posljednjoj deceniji su došli još neki novi lijekovi koji su također peroralno, uzimaju se u obliku tableta i to je daleko i lakše, a i ljepše za žene i ti lijekovi nemaju one neželjene efekte koje sa sobom nosi hemoterapija, odnosno citostatici. To su inhibitori ciklinovisnih kinaza, takozvani CDK4/6 inhibitori. To su inhibitori onog PIK3CA mutiranog gena, odnosno oni blokiraju fosfatidilinositol 3 kinazu, to je jedna kinaza koja je rezultat upravo mutacije tog gena, pa onda povećava šansu da tumor raste i razmnožava se i da metastazira. Zatim imamo razne druge lijekove kao što su AKT inhibitori i mTOR, ja to drugačije ne mogu prevesti jer se tako nazivaju, koji se onda kombinuju sa ovim hormonskom terapijom, što sam već rekla, prve, druge i treće linije i udvostručuju. Danas su kliničke studije pokazale da su oni za duplo poboljšali ishod liječenja kod tumora koji imaju hormonsku ovisnost i najčešće su HER2 negativni. Struka, ljekari koji su involvirani i u dijagnostiku, ali prije svega u tretman, liječenje karcinoma dojke, trebaju ženama objasniti kako se radi samo pregled. Također, u ambulantama porodične medicine, porodični ljekar bi trebao također žene koje su zdrave, koje nemaju karcinom dojke, naučiti samo pregledu. Udruženja pacijenata o kojima smo već govorili imaju film koji je nekih 15 minuta koji zorno prikazuje kako se radi samo pregled. Ja ću kratko pokušati samo da u par crta kažem da taj samopregled žena radi jednom mjesečno. Žene koje imaju menstrualni cikluse to rade poslije menstruacije. Ne pred menstruacijom jer su tad dojke napete, bolne, nego poslije menstruacije. Žene koje su u menopauzi odaberu jedan dan kada će raditi u mjesecu, primjera radi prvi u mjesecu. Ja se često znam našaliti kad držim tribine i ta predavanja da recimo odaberu kad dođe penzija. Što ne mogu nikako onda zaboraviti i propustiti da ne urade recimo samo pregled. Prvo moraju raditi samo pregled tako što će se skinuti do pasa, stati ispred ogledala, staviti ruke na bokove, pogledati u ogledalu ravno svoje dojke, a onda se okrenuti bočno, lijevo i desno. Pa dignuti ruke visoko iznad glave pa to ponoviti. Pa onda mogu pregledati svoje dojke tako što će leći. Jer kad legnu, onda se dojke razliju preko grudnog koša i praktično su, ajde da tako kažem, tanje, pa je lakše i pregledati. Vrlo važno je da ženama kažemo da ne vrše pregled vrhovima prstiju, nego jagodicama i da prave kružne pokrete. Kad pregledaju, moraju po cijeloj dojci napraviti te kružne pokrete da je cijelu ispipaju. Pri tome taj pritisak ne treba biti previše jak da osjeti bol, ali ni previše blag, nježan, onda neće sigurno osjetiti ništa ispod prstiju. Ako žena redovno radi samo pregled, ona na neki način nauči strukturu svojih dojki i sigurno će, ukoliko se nešto novo pojavi, napipati to i primijetiti. Ono što uvijek treba reći ženi, nemoj da se plašite. To što napipate najčešće nije tumor, ali da svakako treba i otići kod ljekara da urade određene pretrage, jer ljekar je samo taj koji može reći da li to jeste dobroćudno ili, ne daj Bože, zloćudno. Borba protiv karcinoma, posebno karcinoma dojke o kojem govorimo, je jako teška, zahtjevna i mišljenja sam da je to jedna od najzahtjevnijih i najtežih rana u medicini. Ali dolaskom novih dijagnostičkih procedura, dolaskom novih lijekova koji su napravili revolucionarni, da tako kažem, pokrete, iskorake u liječenju
žena koje su oboljele od karcinoma, kako onom ranom stadijumu kad možemo ih izliječiti, tako i u metastatskoj bolesti. I težnja naša je da ženama koje dobiju metastaze, liječeći ih sa tim lijekovima, u jednom momentu možemo reći ovo je sjajno, došlo je do kompletnog povlačenja metastaza, primjera radi, ili žena koja završi adjuvantni onaj rani tretman, da joj kažemo vi ste sad izliječeni, dolazit ćete samo na redovne kontrole, a sav vaš životni ciklus ide najnormalnije kao i kod žene koja nije imala karcinom. Onda osmijeh na licu tih žena, sjaj u očima, osmijeh na pratnji članovima porodice koji su sa njom došli, pa često i njihova želja da nas zagrli i da nam na taj način da iskažu svoju zahvalnost, u stvari je najljepša i najveća motivacija za nas u onkologiji koji se protiv ovoga borimo.